All India Radio Info medium wave meters athum somli point khat kilohertz wicket som jalani le FM megahertz zale thum point nga pan nang ki pwangsia paite program hi tonin tha tak la khom simna ti khamin thangle alom te pan phatnala ngai na bana prime minister lai thon simna inei dingo to lama sapenin tha tak la khom simna inei ding All India Radio Info tha tak la khom asim tu lam hoi ching mangte Manipura COVID-19 na vei mili mo kya kinom Amau te ve kun state danga pan hong ki ngen hiu hi Tutanin Manipura COVID-19 na vei mi som guk le guk pata a amau te laka sagi te dam sa in active case som nga leng kwa pha hi Ayushman Bharat Nwai a panpi na dong tu ding te again lai in Prime Minister Narendra Modi in Manipur Churachandpur district Wamsunga kumguka naupang Kailen Sang Minleng Taklang Khahi Prime Minister in Ayushman Bharat scheme in Kailen Sang hinnathak apyak hi chindian naupang ta hi le khwak nat na giltak nei hi a Ayushman Bharat Nwaya Rims Imphal athonin et kollelinom hi Kailen Sang pa kilo to manik zongmi hi a anon puan gan sekhi amaudin nunatin naupang pa nat na et kolding thilak sapi himale sarkar pan pi na Ayushman Bharat scheme noya athonin et kol sakenomu hi Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma in again dan in tunai sekapan malso biala coronavirus infection punghat ma a himale twa te red zone hong ki pantingen a hi ziakin community transmission hilawa hi thi hi State Tom screening hoi takin ne inoma ajakin Meghalaya at test bola omte dan khau tak zuyin ki pai pi hi thi hi Lipite laka ki the da na ding thu omlo a hi thi a azyak a hi le hongtung thak pe ma te corona care center a hi ke le quarantine center tia ki koi ngal a hi dan Meghalaya Chief Minister Indian Tulelin Meghalaya state in positive case somlali neyu Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang in Nipi kyanga kivena dia thupuan bola omte zuicha dingin ngena state danga panhun khop tungding om a hi ziaka COVID-19 case ompa thei dinmun a hi dan gen hi tunitan Sikkim state na hi leng apan abet na ziak ki thutwa na ziaka hi chin Sikkim Chief Minister in gen hi Nagaland Board of School Education 10 Zanin State sunga pol somleni board exam sangni le somni result ponchak na neyu to kunin leng pasalte sanga na maintain hi hoi zo u ahi dan result tung tonin mo the inom hi Nagaland Chief Minister Nephew Rio in lo chin na nga te ki pa pi thu puangin lo samte kya nga lungkelawa panla thak ding in han thon hi Nagaland COVID-19 kai thak ni sagi mo hyak ahi to kitonin aki gomin COVID-19 na ve ni somli le thum phata hi Xinjiang World No Tobacco Day ahi to kitonin Assam NGO ASEM tu khatin Assam sarkar te kyanga khangthak naupang le twilight te maban ding ngai to na ziaka state sunga table monte Tobacco Products Act sangni le thum dan khau taka zangding in yet na bol tu ni jing dak som le khatin Prime Minister Narendra Modi in alungir ponchak na Man Ki Baat program All India Radio India mi pite laka thugen na nei Tripura COVID-19 ve thak zanin somle sagi oma akigomin zani le som sagi le khat phata hi tate laka active case som kwale sagi pha tota na damswa a damdoi in nusia mi zale som sagi le khat pha hi to na dinga chutak la khom isim theu haiten ahi Prime Minister Narendra Modi in NDA government in term ni nadinga sarkala vai homu kum khatsin na ahi to kitana India mi pite kyanga lai khak sinna inedi ka I chagam mi te o India democracy khangthwa dinga ni kum tu hun ahun man phape na hi kum tampi khitnunga mi pi atam zaten hai sarkal atel chingo hi India gam sungle mi pi krol zale som tum te maya kongkun non hi hun tanga ya no te laka omding ka hi a
hima le tu hun hoi lo hi ziakin hai lai thon tung tonin na bwazol nau ka hon nien hi note do zo na panpi na le hun tenga nun ki thwa pi na un thatak le han thon na hun pia hi hai democracy gama dia pan khomdan non la kya tu khovel tan bak tu hi kum paisa sangni le som le li in omzia nei tak le thobul kip taka ti hek na nei the na ding in non votwa kum nga paisa ni gamin sarkar diktat lo na le ne guk na ki pan swa tak na amu hi NGO ya kha dikahi chi alat na lipi maktadwa ya simte tungtonin mu the inom hi kum sangni le som le liya pan sangni le som le kwa sungin migen thei te pan pi le hu thei na ding in scheme tom tom anaki pan kya hi gas le electric connection housing scheme le tom tom tam tak athonin kite kya hi ni ko min India sarkarin mission gaganyan adingin panna sa takin la a hai tung to na migen thei te lobol mi te nume le naw pangte poimo nga in pan pi uhi India gamsunga akhat de na dingin sarkarin lo kho mi te lo na sem te do neu bol te le sector tom tom na sem te adingin pension khatengin sangthum kumsom guk tunglam tia dia ngai to sak ding hi igam ni te lamet na sukbuchin the na dia kin taka akigam tat lai in khovel pum pi boina coronavirus in igam leng ahon sukha hi ni tam pi ten coronavirus yaka igam khovel pum pi dia boy hoi dinga alau ma lai un mi pi te ki thoman na le lung ki twak taka order ki pe khete zuin ipan khomna te uziakin khovela dingin eton tak i zo hi nibang za hiam paisa in hui pi zakin West Bengal le Odisha gamsung munbang za hiam anasusia a haite jang ma in Indian economic tungtang thua pan lak dingdan le India gama ngi na banga pai to zel the na din lak takin ki kup khomna kinei hi tu hun ma nia ki to del hun hi eima siam na le pilna zanga maban isut job to ding wa hi yai hi the na dinga lampiom suntu atmanirbhar bharat ahi chele self reliant India ahi abul patna dingin dangka khor nuaini atmanirbhar bharat abhiyan a pyakhya kahi hei tung to na India hun thaka lo bol na sem sumdong na le akizoppi te panpi dinga igam sunga na sem te thale jung senga asep swa te tung to na kingak na tham hongi ding hi no ten na hon wazol na teu ziaka igamin cham te tham mason na le thupuk na te mu the inom hi kum khat sungin na tampi ki sem the zo ma le thildang tampi sep ding omlai chi ka hai ke hi igamin hak sat na le chona tam tak amai to a ken leng sun le zan chi omloin na ka sem hi kaya tak sap na tampi a omai the hima le igamin chin lo na bang ma anei ke to a hi manin keima ka tigin tak sangin nang ma ha na le thil hi the na a ka gin na ka nga hi keima hat na no te na hi wa non nung thop na u Wazol na te le ngai mat na te ahi tu lai khove pum hop nat na hi leng jakin hun hak sataka om hun hima le India gamnia ding in del thupuk na kip tak la khona hi eitel itu hun ding le imailam hun dingu eima deida na ipai sak dingu ahi wazo na le mason na to ka swan khom zel ding hi igam lo chin na dinga thum na to pangin no te maya ka hong kon non hi no te na in kwanun de sak na ka hon kha ka tilwang le chidaminomun kakipak no te to sem khom Narendra Modi tonobana ti khamin thangle alon tiapan gupna bukim hon pia chila ingai zomdi gupna bukim hong pia Jehovah Pasian dinna to hong kwan Jehovah tikanu hong pi ton tung Jehovah sama lung non na Jehovah Shalom hong hao ba thi da ki ka san na ting hong si Jehovah Jireh hong dam sa pasian Jehovah Rapha ka amangin nadim Tumalam tiya hong ka Jehovah Ra'a Walzona hong tiya katopa Jehovah Nisi Topa nite hong si lehi pahite Topa nite hong si lea nehite Topan bolde hong si lehi pahite Vang lian na kem teo hong tian lo
hong hao sa khi ka tam na tên hong si Jehovah Jireh hong dam sa patyan Jehovah Rapha ka amamin natin tumalang tiya hong ka Jehovah Ra'a waldo na hong tiya katoba Jehovah Nisi tau pandam te hong sile adam hite tau pan hao te hong sile hao hite si ding lau na pan hong gum hi sing lam te tung hong thuak sak do hong hao sa khi ka tam na ting hong sing Jehovah Jireh hong dam sa patyan Jehovah Rapha ka amamin natin tumalang siya hong ka Jehovah Ra'a waldo na hong siya katoba Jehovah Nisi hong hao sa khi ka tam natin hong si Jehovah Jireh hong dam sa patyan Jehovah Rapha ka amamin natin tumalang siya hong ka Jehovah Ra'a waldo na hong siya katoba Jehovah Nisi. Abana ni o honga ko chila inai zombi. En to pai ni tam ti mang thang mu hi koi lam tu ya ma mau te ni mu no lo ti si na in sam ya si na kwal do nu hi un le ni na mau te pai san kim ta hi lo mo ni o hong ko Gibyo na ng hao ay dalang gumaling sa kilan. Ni o na ko layo, kao na ko layo. Kagal pa gustong pan, gam ka nga mating niyo layo. Si Santo Kalita, Hitam silang tiyali, nun halang hain sinalang pitong huyi. Ngayon na mauteo, wanyan sung kikohi, kay kwan hong gumyali, sin kikohin kapuhi. Niyo hong ako, Gibyo na ng kao ay dalang gumaling sa kilan. Di o na ko layo, kao na ko layo. Kagal pa ako sumpan, gam ka nga matin niyo maglayo. Kuantol kya din kayang, kuaba kuan kya din yang, mangkang hatit yang lunggam na tupuag dingin. Sinalim kuan sumpan, kanin to nam kyain, kasukuan bagen din, hong ito pa intihin. Niyo hong ako, Gibyo na ng kao ay dalang gumaling sa kilan. Niyo na ko layo, kao na ko layo. Kagal pa kusumpan, gam ka nga mati
nga mating niyo nga kayo. Kalvari tanga Jesu na hinatan na napya. Kalvari tanga Banglu itan te nang pisanin kong ahong tang atupi anin siyang katwato yun hodam na ahon sunta atupi patuyan yun hodam na ahon sunta tumpatin puanun amin ko bela puangun puang velula tunin genon nilong kante kya nga tunin genon ding siyang linggen senun Luku tupi dan te nam tu lun lun podam na ton tia kamang te yun lun tu ti le gamun tia puang zelun cinta zelun gamla tia si ten te kya nga gezelun la til ten te kya nga pato yun hodam na hon sunta Kakil man ban ngay tan na nga man jay na tuwaki Kakil na ting ting Zesun ngay damtang Atul siya maso na tupi Tante na hungita Atupi angin siyang patulo Yun hodam na ahon tunta Atupi patulo Yun hodam na ahon tunta Tumpatin kuanun Amin ko bela puangun puang velula tunin genon nilong kante kya nga tunin genon ding chaling gen zelun bang luku tupi tante nang lang tupenun yilun hodam na ton tia kamang te yilun yilun tuwi sile gamun tia puang zelun cinta zelun gamla pia si teng te kya nga gezelun la til chanting te kya nga pato yun hodam na hon tunta tupi na gamain tupi kay dingin bolahin tupi na gama inun luan takam tupi na gamain tupi kay dingin bolahin tupi angin siyang papalo yun hodam na hon tunta tupi patuyan yun hodam na hon tunta tumpatin kuanun amin ko bela puangun puang velula tunin genon nilong kante kya nga tunin genon ding chaling gen zelun mang luku tupi tante nang lang tuyenun Ti khamin thang lelon tia tan hodam na ahon tunta sila ingai zo to kitanun tunya ding ngai ngai thiu hei teng hita All India Radio for Vinchangin tatak la khom sinna ngai se tu ten la twaleng na hon tel khom teu ngai na le Prime Minister Lunggir Puan Kyak na man ki baat paite pawale kyak ngai nai nei dingu tunu taklam dakli le minute somli ginto kitanun ihuno abeita mun si apay te program ngai teng teng omnuam le mangpha